Welcome to Gaisan Dabi Channel. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Gaisan. Sekarang aku lagi ada di BKT. Aku di sini mau mencari ondel-ondel. Ayo teman-teman, ikutin aku cari ondel-ondel. Wah, itu dia teman-teman ondel-ondelnya. Ondel-ondel lah, mau jalan kemana tuh ya? Yuk kita ikutin ke sana yuk teman-teman. Oh, di sini tempat ondel-ondel berkumpul. Tuh lihat teman-teman, ondel-ondel pada joget. Dan ondel-ondelnya banyak teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya ondel-ondelnya udah capek joget-jogetnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman.
Aku mencari ondel-ondel. Dadah.